So karon guys is Sandugo 2019 and nata diri sa Tagbilaran City. Diri held street dancing and first time nato mo tanaw og ngani. Kauban ninyo. Muna ang kasada gi lang share daan guys. Traffic nung kuhaan guys, Sandugo. Muna niya ang Galyares Street sa Tagbilaran City. So palikot tani Holy Spirit Street. Ari Pisara ba sa street. Look at this Acacia guys. Oh shit. So muna yung sa ganahan ako guys, mag-bike-bike eh. Sigasa ka, makalusot-lusot ko mga nakabantay guys, dugay ko kaya tig-upload sa mga vlog tour kaya medyo busy-busy na sa college. And minor changes sa revealing a course sa college. So tanan kalsada ring kuan guys, Tagbilaran kay ilang gibabagan nga padong mo intersect sa CPG Park. Karon nata ni alturas sa side. Natag mas dool nga view diri sa parade. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockiness, rock steady beat of madness. So guys, natin karon sa grandstand guys kay mag-jogging ta. Kaya hindi magsilbi na itong bilbil, dagpo ka tayo. Sige, tagkaon, way, singot. So karon, muna yung City Hall. Oh, provincial capital eh. Usa sa ganahan ako mag-jog ko diri sa CPG Park tungod ani Haminawa. Daghang kahoy. Ang presko ang hangin sa buntag so. Sir, usa ba jog mo? Ay, magduwa-duwa ra. Sige. Sige. So, moto guys, naman tag 5 rounds saka-saka sa hagdan. Karon cool down na sa ta. So karon day guys is National Heroes Day diri sa Pilipinas. Before wag na event or holiday nga ni magsige ko ka mag-bike ko mo na way o for celebrate. So karon nag-jog ko diri sa CPG Park. Salute ta sa mga national heroes ato before kay
kung dito dila wala tayo freedom nga itong enjoy karon. So kay 7 naman balik na sa bahay. So mo to guys, UB days karon and UB days karon and daghan mga tao diri kay daghan karang mga students from University of Bohol, and I am with my bye. Amping ha. Nag mga short. Ligi. Ano ba itawag ng mga friends? Ano na guys? Come on. Diri ko gaskila sa senior high days. And last year, diri siya. Ya, wala pa na. Wala siminto karon ana. Awkward mo na yung vlog. I-off na mo kay lugar ba nila Kiara? Uy, kuyo na yun. Nagwana ha. Ba na mo kuya grabe. Wala. Ako to. Gusto ko to. Kasi mas una na ilain ikaw or siya. Oo, lain. Siya may nailain. Kasi chat niya na di siya lain gidiskartihan. Kasi upload na sa YouTube channel. What's up? Oh my god, oh god. So mga classmate no, sa Holy Spirit guys. Si Bridget and Ace. Hello. Kumusta? PT second year. Baboy. Classmate ha? Bantay. 1, 2, 3, go! Hey guys! Kami na ang bagong intro ni Koan, ni Daddy Ray. So guys, gikan mi nagkuha og ubos na nanay free water. Hang with water. So welcome to the UTD 2019! Bawa ko bayot! Hi sa kong vlog! Hi! That's just like... Wait, glow ba na? Guys, saan ito'y challenge? Saban. Mag-interview ta ang mga strangers. Saan may interview na strangers? Kanang tala tayo sa ilang event. Kaya mga gopher. Gopo! Ako introduce. Hi, say hi. Sige. So may na-feeling niyo mo sa imong first UB days? First time mo, di ba? Di ba ikaw kagichin nyo? Ano sa kalahian? Compare kitchen nyo sa UB. Di ba varsity sa feeling mo na sa varsity? Thankful. Sa feeling na dako imong jacket. Kuan! Dako yung jacket. Makuan man. Wala pa yun. Are you willing to represent the College of Physical Therapy and Occupational Therapy for the next UB personality? Go! I told you I have personality. No. God, that wonderful question and I have no answer. Okay. Hindi na ba niya na-upload? Sige na po itong acquaintance po. Wag po di i-upload. Upload. Ayaw. Mo niya mo governor guys. Ayaw. Tupag na tayo. Ting. Okay. Guys, gihangat na ko. Hi. Liso din yung mga vlogger, tano. Muna, mo si dati kami may gipa-take over. Okay, so dukan may ani, gosh. Ayun, kami na. Sorry, kami na ko ha. Ayun ka ron. So, matakaroon sa BDT guys. Kaya mag-swimming ta karong 8 AM ang call time. Ang karoon kay siguro kay kung dali kay sa group chat ni mo sila 6 AM kay mag-warm up daw. Yung dinit. Gauwan man gani. So, karon guys, nata sa BDT ako nag-warm up ikan. And among event kay mag-start mga 8:30. And ako i-represent dahil kaya ang PT nga department. Medyo taligsik na ganyan. Walang polo. Sa hindi na yun. Where's your girlfriend? At my girlfriend. Where's your girlfriend?
She's back home sleeping like beauty. So ito eh, paano ang results niya guys. Eh, narba diri. Narba mga players na yun nato sa national. So, Maos na. You ready? DG department. Tapos pa si Malangoy mga kuyo guys. Represent sa atong department. Good luck. Swimming in lane 1, Sete Ray Christian. Lane 2, Ronald John Paul. Patay naman ka dito. Swimming in lane 2 is lane 6, Sete Ray Christian of CPTOT. Lane 6, Sete Ray Christian of the CPTOT. Winners for event number 15, 4 by Walang gini siya, practice muna. style relay. Ga-practice sabi niya siya. Wala siya, tikinaunan. What can you say, vlogger? Thank you, Reg. Ikaw ang supporter. Ew. Hi, Maria! Say hi! Sorry, wala mo dapat kapoy-kapoy sa military. Uy, sama na. So, mga guys, naman atong swimming and sad to say, watay Sad! nakuha nga. Watay nakuha. Wala ko nakuha. Happy to say. Happy to say. Happy to say. Wala ko malingaw na. Ikapoy ko. Okay. Ay. For the swimmers from the Senior High School Department, May perk sa athlete guys. Ay. Which will go kay. Ako'y kakaon. Sige, ikaw hit sa. Sige, hit sa ubahin. Once again, this is event number 15, 4 by 50 meter freestyle relay. Nag-mingo. Ayaw ba na? So that is it for this month's video. Don't forget to like, comment, subscribe below. Peace guys. May tira!